Ka Ophis u District Sports Officer Ribhoi District Nongpo, hakajing snok tilang bat ka Ophis BDO Bhoirymbong CNR di blok menta kasngi arpo tarik risau, kelapan kut no ya ke Lympung jogi Samla ban peni ya ka sap kapong jongki khun Samla, ya ka balatip kum ka Block Level Chief Minister Youth Engagement Program Hajar Arhusan, ka Ningkong halor kapang, Empowered Youth, Empowered Meghalaya. Kaba arsngi ya kaba penlong ha Auxilium Skills Training Center kabadon ha kap mara kaba ha Bhoirymbong CNR di blok ya kete ke Lympung ki Samla kaba penlong ha po Bhoirymbong CNR di blok la sedang henin kasi arpoi tarik risau ha kaba lawan ban ple da ka BDO Bhoirymbong blok Dr. R Talang ha ka jingdan lang uba Bobby L Nongbet District Sports Officer Nongpo Kong Rida Lendem PTI District Sports Office Nongpo lembat kiwe ha ka program kaba arsngi kenti la ki ya kijingya ko baper ka bakuntup ya kijingya ko draw bat airong kijingya ko tem gitar kijingya ko ruai bat shat tenrai quiz bat kiwe ha ka balawan ban shimbenta dagi khon Samla kentei bat shenrang jongga Bhoirymbong blok bat na pedeng kita ki Samla na kaliang ka Ophis UDSO kanjit Henry Prangut ki bakan sai tam ban le ya shimbenta pat cha ka district level ban ya ko pen isap pat bat kiwe ki blok na ribhoi Hakani kesngi penkut lawan ban penha perdano da uba daman bat lamare MLA Umroi Constituency hakajing sakhilang ka BDO ka Bhoirymbong CNR blok ka Dr. R Talang hakajing dan lang uba Bobby L Nongbet District Sports Officer Nongpo lambat kinong tre na ka Ophis UDSO bat na ka Ophis BDO Bhoirymbong blok ki khana school bat kinong hikai Hakabakut pat jong kate ka Lympung nakaliang ka Ophis UDSO kila sami ki khusnam sya baro kinong job bad ka sernot sya baro ki balawan ban shimbenta hakate ka Lympung ka baarsi
Please give them a big round of applause. These are the winners.
been organized here at the block level here at Bhoirymbong. That's ke jumpa dalam kini program dari kerang Bandung Balang Badunora Kajut jadi Samla Himbau bagi kerang berkat banyak yang jemut bahkan kini Lympung isap perform repair bagi itu justru tenrai bertahan buat ini Bhoirymbong buat tujuh district Lympung. So, the objectives of this program are to expand the grassroots participation, cultural exposure and integration, skill development, representation and collaboration, and youth empowerment. That's a block level CMYP, CM Youth Education Program, established in Bhoirymbong, Khubor. Auxiliary Skills Training Center. The program upgrade the video to Dr. Rimikanta. The program kicked off impressively with the ice-breaking session that he completed in PKID, Ophis District Sport Office. The Khubor dalam pemahaman ini. That's she's found who are with the participants from various schools, colleges, clubs and welfare organizations who are part of this block level youth engagement program here at Bhoirymbong. So 11 competitions, events and 3 sessions were conducted in these 2 days. That's this program inilah yang siapun bagi incredible performances for stage bertunjuk Hamid bagi dia drawing dia di quiz contest, and so 68 participants and 2 officials will be selected as a contingent to represent the block at the district level program Shillong November midweek November. Pangaya aku ni Khubor ni video berada. Pyndep juga dalam video blog development officer juga Bhoirymbong blog. Pyndep sana kadon kan itu. Kapan blog level chief minister youth engagement program. Kapan Nasib ni ada kata nama kene kene kesten Lympung. Badalian Oleh ke distrik kira pulau ke blok nomor 4 di Khubor ini Khubor pulau manus dan ke Shillong kalau ke distrik level kita ke Khubor kira 8 pulau dan ke blok level kata hero ke Khuborjylla jonggoro pergi kena pada dia yang cikai ini distrik ndek cikai dia kan pergi ke sam kapal ke jompi ke berapa hoi kumpang bagi bonjai tadi di jingnya kali ini jing participate di balong rambut menit kesini di painting, story writing, di poetry, di vlog dance, vlog song, bagi jing templo, kumpang kita menit terpunta. Hoi kalau yang begini kali gelap Khuborjylla, kajau pusing ni kali gelap, kali ke Khuborjylla macam dia, berpedi kesap atau kajau pergi ke berper. Kenapa mentang mengatir hoi negara kecil partisipan ke jopi ngamtim kalau di partisipan di bawah pengajukan bahawa di program kiban selek kita kompetitif kiban selek pada di present sebagai district level pada bila pada district level lo dia bagi pada satu sebagai state level dan ter sebagai national level international level terbuka. Kalau dia pergi, beliau pada ia baru kata, Iron kapan interest itu, tapi program itu schools prepare untuk sampai. Kalau kita berkapan pada tahun lalu, mereka pada stage itu dengan beliau pada head to toe bagian, beliau pada pas kita katakan beliau anggur kecil kecil. Hari ini Khubor masih jauh. Bagi joki pemerintah di Politik Sekolah. Kim nang naman pulang di kinong hikay di joki, kia lekay, kia sien,
Ki ada kai ki hati kita kumel ki bis dia bikin orang kai jom kim nang berpulang. Kane kate be punya masuk kalau berpihak pada kai ni ban nang pulang bikin orang kai jom ki kate bi kacing dok nang ni kacang itu nas pun nang ban pulang bikin orang kai jom. Nama kinong kai jom ki ki berang ai nang jista na do kelas A B halo boy. Sebab kut kacing pulih ke jom piro ide kinong kai ki ban ai ki kacing nang jista. Jadi benang ban pulang lagi. Benang na ban pulih putih benang na ban kiu kacing nang jista do. Nama hanya kasar ki jom ki kepala jom kire ki bari ki kusuma ki naro pinang le. Naro ban dal. Naro pinang le. Kire ki nok suma ki nok pernah pensanya ki ban noi ki haspur ban ki nok kai jom kire ki nok suma ni ki nok aja na jista ki naro ban pulih au ki haro ban haspur kire ka pulih putih jom ki hatu ko putih yang karena per noi ki nok kai jom ki dei. Kinong kai jom ki nok kai rapi pulih ka ban coach ko berhong berhong. The district level, practice well, you will reach the district level. Congratulations, Mountain. The fourth dance, please. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Thank you.